Eto, vidiš bebu kao mene. Poštovanje, kako ste? Sad svi hoće da budu Irvasi danas. Hoćete i vi? Evo, izvolite. Uzet ćemo mi. Evo, izvoli. That's your son. Hey. Hello, how are you? Where Mike is? This is the only one that I have. Which way are we going? That way? Pre svega da vas pozdravim sve iz Beogradskog Zovrta, da se zahvalim što ste došli, a posebno da se zahvalimo našim prijateljima iz Telenor banke koji su omogućili da Beogradski zoološki vrt ima jedinom par Irvasa ovde kao nove stanovnike. Također htio bih da pohvalim jednu dobru saradnju sa ljudima iz Telenor banke, sa svima koji su bili uključeni, jer ta procedura samog nabavljanja životinja ume da bude nekada malo duga, nekada malo teška administrativno, ali eto, uspjeli smo da u rekordnom roku sve to završimo i da imamo sada Lolu i Laleta kao nove stanovnike ovde kod nas. Nadamo se da će u narednim godinama, kada oni malo još porastu, pre svega moći da ih vidite u svoj njihovoj lepoti sa sve onim velikim rogovima i da ćemo imati i male Irvase uskoro kod nas ovdje. Zamolio bih gospodina Martina, a nakon koji gradonačelnik da nam kaže par reči i zahvalio bih se još jednom Telenor banci na donaciji. Možete samo se zameniti. Dobar dan. Nastavim na angličkom. So, good day everybody. So I want to welcome you on behalf of Telenor Banka. We are actually a new citizen to Serbia for a year and a half as a bank, and we are changing how banking is being done in this country. And we already did quite a lot. We attracted more than 100,000 customers during 1 year plus, and I think the banking is different what it was a year and a half ago. And we want to celebrate. And we want to celebrate it in a special way, not the way that others are doing. And that's why actually today we are just bringing new citizens to the city. And those new citizens are reindeers. 2 young reindeers which are coming from Norway, as Telenor is coming from Norway, as animals are coming from Norway. And we hope they will be living here, they will have a new future in this very nice city on Balkans. And those animals actually are coming because of you, because of customers of Telenor Banka, who on the internet played a special game, Save Holidays, and collected more than 100,000 virtual 3-in-1 credit cards. And I want to thank you all, thank the customers that they allowed this to happen. So reindeers are coming to Belgrade and they will be living here. And I actually want to ask everybody to come to visit them very often, because they are feeling lonely as of now, and they will be very happy seeing people visiting them and bringing good news to them. And hopefully, in a near future, we will just be welcoming another reindeers and having some broader family again. So today, it's a family day. There are lots of attractions for you. So enjoy and have a nice day. Thank you very much. Ja ću samo prevesti. Dobar dan, gospodine gradonačelniče, gospodine Mali, gospodine Aleksiću, dame i gospode i draga deco. Zadovoljstvo mi je što sam danas ovdje i što mogu da vas pozdravim u Telenor banke. Telenor banka je novi građanin Beograda, s obzirom da je ovde u Srbiji oko godinu i po dana i za to vreme napravila je zaista veliki uspeh što se tiče revolucionisanja mobilnog bankarstva u Srbiji. Izdato je preko 100.000 kreditnih kartica i to je ono što želimo da proslavimo. Međutim, to želimo da proslavimo na malo drugačiji način nego kako to rade drugi. Evo, kao jedan od
najlepših načina da se to uradi jeste dolazak ova dva irvasa u Beogradski zoološki vrt, s obzirom da je Telenor iz Norveške, irvasi su takođe iz Norveške. Mi se nadamo da ćete ih naravno želati dobrodošlicu ovde u Srbiju, da će oni se ovde osjećati kao kod kuće i da će prosto Beograđani imati priliku, kao i porodice sa decom, da dolaze u zoološki vrt i da uživaju u druženju sa irvasima i naravno da nauče nešto o njima. Naravno, najzaslužniji za njihov dolazak ste upravo vi i naši klijenti, jer ste učestvovali u online takmičenju Spasi praznike, čime ste povećali broj virtualnih 3 u 1 kreditnih kartica Telenor banke na 100.500 i na taj način omogućili da ovi irvasi i Lale i Lola dođu u Srbiju. Hvala vam na podršci i veri u našu banku. Nadam se naravno da ćete zajedno sa svojim porodicama i prijateljima često posećivati naše godinu dana stare prijatelji i ulepšati im boravak ovde. I takođe se nadam da ćemo sledeće godine imati zadovoljstvo da poželimo dobrodošlicu i trećem irvasu, prvorođenom u Beogradskom zoološkom vrtu. Hvala vam još jednom. Gde vam odgovara da stanu? Može tu. Dođe, Laki, tu pored. Vi recite kada ste spremni, ja ću krenuti. Može? Može, jel? Beogradski zoološki vrt je jedno od najlepših mesta u gradu. I danas imamo priliku da dočekamo i nove stanovnike, to su dva irvasa i zahvalio bih Telenor banci na tome što je našla interes i želju da donira i da nam pomogne da kupimo i dovedemo u zoološki vrt dva irvasa, a mi ćemo s naše strane ove godine imati nekoliko važnih stvari koje ćemo za zoološki vrt uraditi. Prvo i osnovno mislim da ćemo završiti konačno najveću želju Beograđana, s obzirom da smo uradili jednu kratku anketu i da dovedemo pingvine takođe u Beogradski zoološki vrt. Pingvinarijum će biti izgrađen do kraja leta ove godine. Imamo već 6 pingvina koje ćemo kupiti iz zoološkog vrta u Segedinu i imaju priliku svi posetioci kupiti ili dobiti svejedno, ali ćemo ih imati ovde i imat ćete priliku da vidite projekat, kako izgleda projekat pingvinarijuma. Mi smo ga tamo izložili već, tako će svaki posetilac Beogradskog zoološkog vrta moći da vidi kako će to da izgleda. To će biti sjajna stvar. Želimo da sredimo kavez gde su velike ptice, želimo da sredimo konačno onu ogradu gde su medvedi koja nije toliko sigurna. Dakle, želimo da ovaj deo grada bude deo koji je prijatan, lep i za roditelje i za decu, da preko 350.000 ljudi poseti Beogradski zoološki vrt svake godine. I zato ovaj deo grada zaslužuje da bude najlepši, najbolji, prijatan za decu, a mi ćemo zajedno i sa drugim donatorima, zajedno iz novca koji imamo u budžetu, gledati da ovaj prostor ulepšamo i da bude što bolji i što lepši. Hvala vam još jedanput iz Telenor banke da ste našli interes da nam pomognete u ovome, a mi ćemo gledati, da kažem, da što veći broj životinja dovedemo u zoološki vrt i da oplemenimo ovaj prostor, tako da sva deca i svi roditelji i svi posetioci Beograda mogu u njemu da uživaju. Hvala vam još jedanput svima. Da, vidite kako sve po standardima, sve kako treba, jel? Da. Tako je, za ovu fazu, da izgledamo iz ovih deljenih sada. Pa ja sam možda mesec dana. Da možda do kraja leta on završava sigurno? Pa ovi drugi radovi završavaju za nekih, recimo, 10-ak dana. Onda dolazi vodovod i kanalizacija da ne može šta. Onda ide besplatno.